Zamzo Production YouTube channel clear tu te in zawain chi boy kan book vek acheu ole tun truma chuan Christian outlook in atarlan then khat hi hanbi zuai don te ang Christian le khabu alei awang in China rama pastor man ane Loyang Henan province China house church pastor no pui Li Jiao yani chuan October somthum pakhat khan tong trai pui turangen nati chuakin apasal chen li juna chu man ani thu soin apasal ta na tong trai turangen na asiam chen li juna hi August ni som pathum khan police ten an hruai bawa achan po online in Christian le khabu acha alei wang le arin na wang ane chen hi hren zui ani a diklo taka sum hanga midang bum thu buai siam sak ani ama ang bok hian an house church member za chuang te chuan ti du dana le vona an tok zui bok Luan County Bureau of Public Security te chuan anupui Li Jiao yani nena August ni somni pasari khan apasalman ani thule renzui ani tur thu hriatirna an pe a Luan County Detention Center a hren ani thule mi bum thu boi an siam sak thu an hriatir ani Li chuan apasal tana tong trai turin Christian te hetiang hian angen chen hian thani chung hren atoka ro rel na amachon turatan an house church members a chuang ti du dana tur mek tan an chung kwa hian anu le pa kum som sari chuang upa anom puya apa hi pumpui kan sarania anu po kan sardang veimek ani afa pau pazok hi college cultura in buat sai mek ani a anau jok chu pol rukzir mek ani thung chen hian thiam lo achang ani chuan hian noi khat US dollar singkhat sang thum zaruk India poisa chuan cheng moi som pakhat choitir thei ane li po hi a hrisel na athalo hle a an khosak a har sa hle bok an chung kho tho chua hi ian sing ni chau ani a chu US dollar za ni som sari ni in India poisa chuan cheng sing ni chuang hret chau ani chung ko pa berle eizong tu berin man atok si a tong trai pui an ngai hle ani Iswa film The Jesus trong sang in lelin anita khawvêl film lelin nember ani a mitam takin iswa hung zui turin thutluk na an siam pha bok iswa chanchin tarla na film pakhat The Jesus chu English atangin trong dang sang ya lelin anita a khawvêl film siam trong jinga trong danga lelin nember ani he film hi kumsang ka zakwa som sari pakwa chuatan ani a chanchin thra marka jiek be chana he film hi siamani Jesus Film Project mangin CRU Campus Crusade for Christ te sen so tumin he film hi siam ani tunhai khan Myanmar nam pakhat USA pmi singruk sanga veljet tong mangtu zo nam tonga lelin ani a hi tong chi sang nia lelin tlin na chi ani helelin na po hi CRU te malak na bok ani he film hi Israel rama chan ani a kumsang khazakwa som sari pakwa siam ani lai khan US dollar makta duai ruk zet sen ani nge kumsang khazakwa som sari pakwa ti chu ani khan makta duai som zetin he film hi an ena kum som li chuang aliam nu chuan he film hi tong chi sang ni zeta lelin ani der to ani he film siam tu ten he mi pola website an siam jesusfilm.org in atarlan danin mi makta duai zali som kwa chuang zetin he film an enatang hian isu an rin pha thu an tarlang hialani khawvêl hian tong ti sang sang sari chuang an oma isu film hi tong chi sang hia lelin to na ni ma se ma ni tonga he isu film la en thailo tong sang a chuang an la tina ni chu Jesus Film Project hian lotling interview ma se mabak an langa thu soin tong trai puina le thilpe ka thai top chu pui turin ngen na an siam bok tuna chuan tual chung lam han lu chil le lok ila pastor pension te politics a in mandan tura sinotin akhwa khir nadon lo Mizoram Presbyterian Kaushana Committee sangber Synod Executive Committee SEC voice ni somko pariat na chiu November ni riat atangani som pakhat sang ni som ni pani chung khan Synod office JM Lloyd Hall an thukoma
agenda zinga pastor pension to te politics sa anin man chung chang telin in man thailo tur ang zong in an rel lawa an khuwa khir na don lo nia thudon ani SEC thut khom na hian aizol khopui chunga tangin member somli paliale aizol khopui pon tangin member somriat pakua antela an vain mi za somthum pathum ani Synod moderator Reverend Dr. Valal Hakaral te in akai roya agenda za somni paruk a omani SEC thut khom na agenda zinga pastor minister pension to te politics sa anin mandan tur kai soina chungchang atela kai soina tur ruam manna chu atlang puin an pom rualin Synod officers meeting in ala chul mam le don ni thudon ani thudon danin Synod nuya pastor minister pension to te chu politics sa in mang thailo tura khuwa khir ani don lawa chuti rualin an mani baptist tu pastor timing che theizonga thil dik lo le moi lo ti lo tura bai se an ni baka MLA emo an lo ni ani chuan an mani le an chungte medical reimbursement chu Synod atanga la lo tura ti an ni ang hengpa ka hian kai soina dang enge mozat aumbok tuntum SEC thut khom na hian agenda zinga kumsang ni somni pathum MLA in than puyatan pastor bial sang revival speaker te tir chuarot na te ek is policy zirchian chungchang te koshan in khom ti tlem dan ngai tu chungchang te po atel ani